zun ni som ni le pathum ani a sangau le a chevel khuaten thakhat chung lai power supply an nei mu mal lo chung changa joint NGO emergency meeting ko ani a power and electricity department lamten theyang to ka ma an lak mek lain na thial power subdivision a SDO in mi pui lam chu thudik to lo the dara apu ti soin an hriat thiam lo thu chua siamin an tar lang na thiala transformer lian 1.6 MVA a chiat awangin a thlak na tur 2.5 MVA thar mang turin bun fel to ni ma se pressing hun adu reido awangin transformer 2.5 MVA omsa pakhat chau mangin feeder sang in en chok ani thu an mani power department lamten an soi lai le mi puiten eizon na kong sang har satna sangau le a chevel mi puiten an to mek lain na thial power subdivision a SDO chuan sangau le a chevel khosom pahni ten kar thum vel power supply an mu mal lo na social media lama an au chuana te chu thudik tok lo tia a soi chu poi an ti thu le thlengnon to lo se an du thu an soya SDO in power sem chu dan na thial control room a mu thei ati angin nimin khan khotlang throi tu ten an ena power supply an mu mal lo zia po fin fia ani electric current hi mitin te mamo ani na mi pui te pon tha le zung tam tak sengin department te an lo tho pui to thina hetianga an tho ho na bo ruak ti chezonga thil a thleng hi thlengnon to lo se an du thu te mi pui te chuan a tul dana zirin an theyang angin department lamte tho pui zel an in huam reng thu te an thu chua an tar lang he an thu chua hian heng por rang president sangau joint VC Wele sub headquarters sangau Lai Women Association sangau le South Van Lai Phai Group OMA ten an ming an zia nan